la Fofoga mai o mea uma kako ke whaia e le lalolangi e sila fia uma e le langi Singa nei le nanu o longo ko le mapu e mai ona fulu o le manu le uma walo lolo o lona mafau e whaia I mo ita o lo umama e ia lo nana mafana fana o lo malama malama lama Nino ayo wala taimi leanga tata uirea o leo natana Lua fia fi o le aso Whaia I mo ita o lo umama Lua fia fi o le aso Nino ayo wala taimi leanga tata uirea o leo natana Fio maiane Fio mai e nei Lete tangata tuai a ia fo Ete sanga sama ea olea polo fo ilea tua Abubia se tangata fa apena Mafafanga itaimi umai ole olana Mai mau peana tu se fica tingata E ai se vesi e ai se maloso no ile awala E ai se pole ai na ole che aras Tu pai tu nei fa Hey hey she the light titi mana yau fenga tau fa amanifi mai on I don't bother to know you more Yeah Fenga lau masil sala le lau fa falai le tele aso e pro Fai mesa oh you crazy no more Tulia to mai tia fatau new solo ile tau lana Fatau ula vai tu risi ile awala Fa pefea le lumana I ole olanga Na fatua kamatu ai ole fantamas Pai fatua manei fa Hey hey she the light titi mana yau fenga tau fa amanifi mai on I don't bother to know you more Lau masil sala le lau fa palai le tele o aso e pro Fai mesa oh you crazy no more One, two, three, four Ask me if you want some more Hey she the light titi mana yau fenga tau fa amanifi mai on I don't bother to know you more Lau masil sala le lau fa palai le tele o aso e pro Fai mesa oh you crazy no more Tangi ai pea le o matu le vau loi bata Kau fai atu hei ole tupe ole na sala Ia fia pere ngau yo ni pini ma fata watu Sua malia ina ngutu ai wa ona I lo mana 2, 3, 4, 5 Never oi nei te wai Hey she the light titi mana yau fenga tau fa amanifi mai on I don't bother to know you more Lau masil sala le lau fa palai le tele o aso e pro Fai mesa oh you crazy no more
Pe wha pe whea, na ngalo atu o I lewa ai. Samoa, o le penina, o te fia fia I ai. O solela, susulu mai, ma o mana tua ai. La u Samoa, le nuku o te nofo ai. Pe wha pe whea, na ngalo atu o I lewa ai. Samoa, o le penina, o te fia fia I ai. Hangi mai se matangi, e momoli atu ai. Loku alofa I la Samoa, matalasi. Hangi mai se matangi, e momoli atu ai. Loku alofa I la Samoa, matalasi. Aloha fua ai lau ua maua, whaafetai I le tua, sula lo na alofa, I le nei po I Aoauli o le aso lua o le aso sifuma le tasi le nei o le masina o mati, I lua afe lua sifuma le lima na na whaamanatua I a te oe a ea. Ia le aso ma le taimi o lea ua sifuma le walu minute ua te ailei tu lai wha, I le tutua wha uaupea ale si ufongo Samoa le radio Samoa sifuma lima I watonu a moi au kilani. Ia ma se whapoponga fwoi o le tātou pola kalame. Lei a tau sa vea ma le Gagaifo Faiva o Samoa. A manta I le tai au ina ua ngā e maoso le la. Ia o le tangata malana. Io he, o na tiu te ma Faiva masani o whaasonga ngā o le au. A talo whatu mo le nganga whalalo. Whabalo fwoi le soifua manuia ma le langi I matafi. Le langi mama I le whaafonga tāpua I mai se fwoi o lau sila mai moa. Mai lunga o apia fōlinga, ia mai se fōi o le tātou YouTube channel, ia ma le frequency masani, ala si ufongo Samoa tasi, lima, iwa tolu, a mo, ia o ki lani New Zealand, ia ma na tua fōi la, a o nei na pepe uma ia social media ma platforms. Ia o ki uma whaasolo atoa le mea, a o le leitio, e ai lava lona whaavai papa, o le frequency, tasi lima iwa tolu a mo e ola whaasolo atoa ai. I le lalolangi, mai I New Zealand ei. I mai sia tudu ua mwhai o na lātou a apa I fo iai, ma lātou man malama. Ia ma whaalongolonga mai ai. Ni ia le tua. Le ia wanoa le lei o lo mwhai o na tātou maua e wheidoa iai. Ia ma tātou whisota iai I upenga ta whailangi ai moise. O le tomai teknolosi whaadei o le po. O te tolu, ia sa manuia le tai au. Ia, sa ia o mai fo I le nei taimi. Tā walunga tuai ma le au nanga ma le tautua. A le sunga a teito taloto taleni. Ia, whaaftai le nei fo I tambali I he tūsain. Ia, ma lona tau au o loo mwhai o na a apa atu iai le au whainga ruenga. Le taimi ma le taimi pe au o ina au sange le au whainga ruenga. Ia, o le whamaloma le whaaftai le nā I le tua. Le tua o au, le tua o Samoa, le tua o Israelu, le tua o apele amu ma isa aku. Le tua o ema. Lona whamaoni o le alofa tau buli pea ia I tātou. Lea. Uofisia I le whau o malo. Ma moli la au I whongaa. Ia ma tātou patia le alofa ma le anga le leio le tua. I lau soifua au auna. Ya, masa ufo I tautua whale au. Ya, ai ale mamalu le atunu, umalo mata mawhanau o Samoa. I so se tofinga, so se ngaruenga, so se au nanga, so se tautua. O whea lava o le tafa o le larolangi, o lo o ngarurue. Ya, puna wa iai, ya, ma ua nofo ai, ma nopia iai. Awatu le whamalo, ma le whaftai. Yo to tiu te mawhaiva alo whilima leo ua Gagaifo Faiva fo o le rei aso lua. Ia, ma lo whaaftai I lau tau loto te tele I ngā ruenga o lo o tau whaatino ia wale monis. E mo o tau, ma o tau whanau, o tau ainga. Tau siai le kalesia, whai le tau tua ai tau malele anga I Samoa. Ia wankila ia. Ia, o le tātou le la. Ioe.
ai vi ia lava le tua ia vanoa le lei, le o tātou maua mo tātou toi whelo i fo i lumo le nu, ai le o tua le nu. Whelo ai i pu e o manu, ai le o pu e o mala. Tele tala i manu, ia ai titi i mala. Ia o le vi inga le nāma le whaaftai le tua. Tā lolo, pa ia i le mamalu o le tāwhatolu, a wā mamalu ma pa ia wha le malo, pa ia fo i ma mamalu wha le atunu, ia e matua le tuu ma mawalunga sa vi inga o le tua, e mo moli e ana au auna pa ia i whata whaitaulanga e fia le ngate New Zealand, Samoa, so se tafo le lololangi, ia o lo o ta se ai le tau o swaswina o le puvai o le ola, a wā le atua malona whina ngalo malana ngāruenga pa ia. Whatalo whabitofo ia i la tau, ioe, ua malolo man malolo pensione, malolo retire, mai le ngāruenga le atua. E re mawhai anu tu ua mawhangaruina o tau, aisia, leanga o tau o mea lofa le atua, i to tonu o e kalesia tau a tiai. Ua taunu umaile whai whi au e talavau, masiona whalatua talavau to e au le lei. E whaalango atu, ma whaatua atu, le whai whi au fau. E lau whaututanga ma lau whaatua whala inga pa ia. Ua matua i le ngāruenga, matua fōi i le whautua. Ia le nā. Whatalu whapitua fōi nā i te mamti nā mātutua o le atunu, alo le soifua mnuia, a te utau o tu asindisina i le ngata i te tono o maoto malawa, ia whapena fōi i whale o tangata mātua. I amba maota ngasa ngasero, whafunga mai ai, matapua, i marol tapua, i marol fōi te talo, ia te utau. Ia wāwhea i fōi leo whai ngāruenga nei, ia male pulenga fōi, a le Radio Samoa. I au ki lani i New Zealand nei, whaaftai talo, whaaftai manatu mai, i le au whai ngāruenga. Wa me moe olo manuia, na taunu mai o nisi fōi, wāwhea ia le tātou. A ai tele o au ki lani, i le ngata baisi vāenga o New Zealand, ia a mesa fōi a tumotu al Pasifika, o whai ngā malanga mai Samoa, maisi atunu Australia, Hawaii, ia whapea fōi. Ia stete lima se fulu o le malo televe o Amerika. E fo se teimi tātou papai ai. I polkiki fo i la kou ia Amerika, polkiki kuila, polkiki a i tātou. I le tātou atunu pele i Samoa. Matau tia. Breaking news, ladies and gentlemen. Tala fau wale o le whaato atata e ne ia lewa watu e le atau sa vea i ate oe. E te nofo ma e mafau fau i ai. I le mata upu lea na u avatua i le vaiaso tu i ona tua e hotele i Malanga i Samoa. Lea mata uai se fono whaalilo lilo anisi o sui o le HRPP. Malatou eli ai le tuunga mau o tu le epa. Ioe, le o lo avea nei mau lātou te tai o le vaenga whapawhai le HRPP. Lea la, ua toi wha mauni ala vai la umalanga atu i Samoa. Lea ua talitonu ai. E sa o le mea lea. Ua manatua e sfurma le valu i lātou o lo iai tono o le vaenga whapawhai o le HRPP. O lo o angai le malo. Fatasi ei ma le lātou te tai le sunga atu le epa. Lupe soli ai. Se lele. Ea la o mawai loa, toi wha mau nia fo i le tae au nei. O le sfuru ma le valu le nā. E nā o tui le epa, ma le ala i le pule, ma isi fai pule to o lua. E le o iai te tonu o le sfuru ma le whale o manao. Ina ia pomu mua ale mea le amatanga o le tātou pola kalame. E ina ia e nofo ma fusi mau whaale le ilu fusi pau. Le nā. Na o le toa whālawa lea o lea o mei ese e le i ai i le whono lea a whaipule to se fulu ma le toa whā. O lātou tu i nātu le whanonga o le toa tele lea o le vāenga lea o le HRPP. Tu i nātu mata uatu i atu lepa. O te tau ona wat. Ona step down. Wha mawai lona tofinga o le Vel State Time. E le manuia manga i luma le HRPP i leisi whainga pano, ta po sisi lava whiriwhiringa, pe a whai e tū mau pea, le iai o tuila epa o le tei tai o le vāang whai. Mana tua whaino o wātua, i leisi o polo kalame, ina ua manu le tala.
Manu le tala, o iai tangata, e tutu la lata i le toina, talo fai, o tā ngofi, o eli le pu o stoina. Alo te whatu, ana le ai le mamalu o le toina lea, ia malana tau mawhainga fōi. Ia lea lava la to i ua iai. Whaaleanga atu lea mea, whaaleanga ifo, ka lepe ange lea mea, salalo ange lea mea. Lea la, o le a to i o lava iai, e to i oti a i lima o tangata, na ia whaatutoina, ma ia pui puia mai le tele o mea. E te tauna matua tinga ina ai, ma maua teitai ai, i le tūla whono, ma isi mata upu onga. So, ladies and gentlemen, breaking news, like I said, it has been confirmed. Lelele avatua, ile lalolangi atoa. Te vava aila i le feo soi pe ole i ala vea vore ua kua ele kao le ngo pe. Wai ka fe ua liki kua le mea. Le nā, ua longo atu le to osfulu ma le whalea. Tu u mata manga foi ma le taimi e te tau ai o nā luese le toina. Ai sa u tau atu lesi por kalame, ele i uba le tausanga le nei, ua tongi le solo a tu le epa. A o lea la, e o wawa e kunga, e ua maila uri ia mal solo ma le meole. Ma le meole pa keke vai. Va pea au tau e lila o lalo se mea. E whewa ilo foi au pusi, au mio pusi ai vau. E whewa ilo foi te ilongo fia ale teimi, o la ua alu ia pekelo. Ale ua kuri mai pusi ia mai e leo au, ma o e whai au whiau. E whai maa usa vali foi le o e longo le mea leo. Ko e foi mai po le a se tala mai le nai tu. Ok, aka o te matua i o ata e mo whapea wawai. E se le sao le mea sa o. Tilo iai. Ma wawai iai. I tū maanga tu sala. O lea lava e whewai i tuila epa. Ma i la tau ma pui e tuila epa. I la tau wā nei. Wa lewa na wha mata lato sa pelu e tui ele pātu o stoina. Ya mai sira. Pa tango de toe. Fa tusa le li faolo ya Yesu Keriso. Malona au so. Na fatalai e lava le li faola. O lo o tātou mulu au foe fatasi mai i lātou. O lo o wha mata lana sa pelu e tui eia. Oka. History has repeated itself again. Yeah. Ne mea na mafu fau e whai. Ia lea la ua. La toe. The fate of Tuila Epa is within the hands and the grasp. Within the hands, the proximity and the vicinity within his own circle of friends. His fate is in the hands of those people that he is very close to. What goes around comes around. Alanga upu whawhaingo fi. Ole mea e te fuoi nātu, e toi fuoi na mai i a te oe. Ole mea ta miro. Pese merry-go-round, e toi fuoi mea fuoi kai ai ma oe. A ele oso lai lunga le merry-go-round e ka miro ai. Wai ka miro, e ngingiwa. A talofa, i atu nuu mamao o lo alalam papa a oi o tātou tangata. A wete alu se mea. E whalongo mai le aso ngei la o mkua i whaika kala kua ina ua ngā Gagaifo Faiva o Samoa. I tau uma ua ngā lulue. Mā lo whaftai i whaasonga ma Faiva alo whilimo. Nei aso, ki liki whaalei lau kād, saingi whaalei, tu ulu mea le nā o le ngoi le taimi o le pālangi. A whainga e usu mea le la wa awhai kura, wa kea ngā kaunga e whainga luengai. Tu si peilano, a whale fitu. Nā tau nuu mai ai. Alo na ona e whainga luenga la, e lea whaasiri atu na iu i tū la, fo le e loa ai, e kawai le awhai tū la, pole i tū la lea, na e whaiwhaianga mai ai.
Ia, malo ngā lue le nei aso, i le mamalu o le tātu o tunu, o a Faiva e whai le ngā tei whale, o Faiva e whai i le vani monimo, o Faiva foi o tua vau, a watu le wha malo. O Faiva foi e whai ia i le loto i whale, wai tō tele le au no whale, e le ngā lulue, ai e o lātou tiu te tāua. Domestic people and the work that you do at home around the environment of home will go unnoticed, will never go unnoticed. Ioi, ele alu fua. E awhia to e whaaftai ia i la tōu i olo ngawha. Ma le wa ai o nai o tātou te māmtina mātua i mauta malawa. Wa ai o fo i ma le lafu. Le au ki ngifu i le meo le tele o le meo le te moititi. Ia wala ngā wha ngau pau. Fua le nei ne waho ka maiki mo mea wame. Yo, tātou le ata ma le fifia, but it hits home. Yo, mea sa aware ka rangoa kuai. Tātou tali ye ai. Ma moa i le fifia whapesole. E se a mea ye ka kuka rangoa ai. A le ana mo muatu le pomu le uli nei. Tau sila la iai. O le tifanga fo i leo to le epa manisi la tau te langolango ina na ia. Mai le toa teleo i la tau ia na fono. Ma tu watu ai le manaonga ma le whanonga o le toa tele leo le toa sfuru ma le toa wha. Tu lepa, it is time to go. E le te tau fo i o na umi. Po reisi tolu i le ono masina. Wa tū la lata i le isi tāpenanga o le whainga panota. A whai o atu lava o iai tu le patu o i pe ina. A wa e le toi mawhai o na toi fo i mai. Toa lua le na. Tu le epa maleala. O mana wha maonia o la sori ngā tu la whono. Contempt of court and contempt of parliament. And that's why, for sure, e mo ia le tau te wharongorongo atu o whaitala, whai mai lava, whai mai la lafo, wha upunga, maa lolosi, i lunga o penga te whailangi. Ai la tau te loa lelei. O la au fiufi wha manungase lava. Lele toe mawhai o na toe sao fia mai. I whiriwhiringa le atunuu, a lei tū malo, ma lei tū malo, ai maise wa sori ai matu la whono o whainga palota le atunuu. Tele ia o mea tātou te tala noa iai i le so, ia, whapena fo i le puapua ngā tia o le o whea ngai nei mo tātou uso matua whawhine o Amerika. Ana nafi na whaailoa ai i lungo data le tūlanga o le pau māua lalo o le ta mao a inga ua o iai Amerika a o lele a toa. Se lua masina po le tolu masina talu ona toe whae e le tofi pelestene i le sunga ya Donald Trumpet. Lena. Whaliu mai makanata i le pō na pō. Ma tua fofola le whala. Donald Trump. Ma tau te le toe talia ina le whatauina mai o ta vale a le li i milionea le nā o Elon Musk. Ave ese atu ma le upenga ta whailangi ua tau o le Starlink i te tonu o Canada. Whaitau piliona ma piliona. Le tupe maua ai a Amerika mai kanata. You slapped us with the 25% tariff, Mr. Donald Trump. Trumpet, listen carefully. That's what we are doing right now. Canada hits back hard. Yo, tua whainga ka ngaka ana pō. Ena ua li liu mai ia le tangato Trudeau, President Trudeau. Bless tene o kanata. Tō whaafonga iai. Ave ese o malava. Le avatau mafa. Every liquor, every beer. A Amerika o loo ngaosi. Ave ese uma mai te tonu o le atunu o atoa. Toi whaafoi iai a lato pia. A le toi mawhai na toi okaina. E ka nata.
Canada will never consume or accept any of the alcohol that is produced in America and exported and sold in Canada. Wow! $150 billion. Ele miliona, biliona. O tau sisila lai Amerika le mena o whai atuai. O tau waia wa tau tele Samoa. Ta alurenga mai. E mawhai mai. Ta vea. Ko uiara mako ko ingo Donald Trump. Le ngata na wafia Samoa roa. Lara ma papa oina. A ole so o te papai ai. I lea fianga leo moho o iai. Ma o tātou tangata Samoa i tutuila ma manua. I mea nei o ngā luenga. Ma le mata upu o le ave e sea o siti seni o tangata ma ia tunu u ese a iai territory e pei o na iai tuila ma manua. The Marshall Islands. Amazing. Is this the Donald Trump that you voted for and you wanted to come back for a second term in the White Office? Leu koe whaliu mai Donald Trump ma sa pelu sa lalo uma le. I lato uma nei. Vai aso uma e tai yafe, tai lua afe, tai tolu afe, tai ngata o lea mata ngā luenga, lea mata ngā luenga. Whaatea, without a warning. Lei se lapata inga. O oe wa tuli. Alala me utupu. O tangata I whaapisanonga. Ina e mawhai ona tau muri le tula whanau, the rule of law. There is a process. There is a procedure to uphold the rights of people to their employment contracts legally. Yo, le woto eo a ngai whaamsinonga. Ai whaamano lo lava tangata. Le ein tutongi. Whaafewhea ona tausi ma whawhanga. Le whaitau miliona o tangata. Amerika o leo wa afia a tōro la tu soifua. Their livelihood is gone. Their livelihood is affected immensely. The economy is crashed. I whalongo listala Palestine kanata. Listen carefully, Mr. Trumpet. I will stop all American livestock, beef and mutton and every other dairy products from America to be sold and imported to Canada. Woi ka whiwhi. A woi ta whiwhi. Ta ofi uma e kanata ta wala tu le Palestine male ka peneta male pale mene kanata I le pōna pō. Mātou te leto te liaina le whaitau piliona ma piliona. Se lau 2 piliona. O a ano manufasi. O lo whaatau mai Amerika I te tonu o kanata. Leo lea mātou furi atu. Langa o ka ngaka o lesi foi atu nuu tau tia lea. I ati nae o a ano manufasi. O povi. O mamoe. Lea lala a aluloa Canada. Fasia mātou povi ma mātou mamoe. Tausi ai lo mātou tunu. A o kou mamoe mo kou povia. Koe whaafo I umakwa. Mātou te le toi whaatau wina. Sisil Samoa. Look at the impact. The dangerous influence of what Donald Trump has done. Ele fia poto. Fia pule isi atu nuu. Independent sovereignty. Tuto tasi. Mo lato whainga malo tuto tasi. Yo. Whalongolongo le iai I le nā mea. And just watch what is happening now. Ona whalo lava tātou Samoa ina. Ele ano tele I mea ia e vevesi nei. Pawale lātou tala. Nā ole whalongolongo am. Alu lava. Ino lātou tali tonunga. Ea tātou si e leo whai le whai unga pongi sa. Whafongo pēr.
The economy has crashed. The economy, the groceries prices inflate. The inflation is flying high to the sky. Le taunga tau le soifuanga voiai. Tau mafa. People are struggling to put food and groceries on the table. Yeah. Mea le nā leo tūla I pēo tō silasila ma tau mawhai e tau muri I tala o le lalolangi e maise o whanutanga mai tu tonu o lea pāle mene ma lea pāle mene. Pea iai se awa no e te asiasi ai. Canada, Mexico and Panama. Greenland. Atunu uia leo mua papa ia le toina. Ea mata ina se se tuai ma le tō tele. O tō sila Samoa le mea wa tupu nei o tātou. Tangata maainga, a maise fo I tu tonu lava ia o tangata the Hispanic population, the black population, the Mexicans. Grocery prices inflate and it's going high. The workforce shortage. Lein tangata whaingaruenga. Le mea le no watu le teimi le na. O le whai mai e taunu mai loa. Sfurutasi miliona o tangata nofo whaasori tū la whono I tono Amerika o le ati poti. Lea la wa mata. Wa watu ai matangata o la e nofo. La e nofo I lalo le tū la whono. Legal migrants. They have been deported as well in the last month. Alala mele utupu. Lala mele utula mai. Ua le ain tangata whaingaruenga. E tele fo I tangata whaitau miliona le au pāie ma le au le fia whaingaruenga I Amerika. Ele mana na o ina ia elea ma pala o la tōripa. Ma oe whaingaruenga ia. Tele lau tangata ia sa ngā lua I whātoanga. Sa tu inatu mea ai I lungo le lau. Lele ua ave. Leo tō iain tangata whasia povi, ma moe, a ano manufasi. Leo tō iai. O leo tō iain tangata ngā rurua I whātoanga. O le ai ni mea mau I maketi. Le ai ni mea mau I whaleoloa. The workforce is short in agriculture and farms because why? Most have been illegally deported. Alana lena ufa ia tuai. Nasa o. O le plan le na trumpet. Le ua backfire. Sa o le leia taluai ngadwenga. It has backfired straight to his face. Yeah. Yo tosi sila ia le mea matautia. Le ua ave le whamsnonga. The circuit court and the federal government has been sued by the state. Aisia, ta ofi le fitsulau biliona ta la federal funding mo a onga mo tangata matutua. Mo ina tau wa retire mai ma manunua I le taua. Frozen. Tu inatu le ki ma le pule atoa I le limo Elon Musk ma lana vaenga e oa I tonu so ele IRS independent and also inland revenue services e oa I tonu ina ava tu marki e oa I so e atoa tupe ale malo e tawala tu le Treasury Department o lona winga I le li poti lata mai. Whai tau miliona tangata le ale toi moa na to Social Security. Money, weekly or fortnightly. O le a oe tilo I tonu o data and records, payments, money that goes into people's accounts, the public accounts, and money that goes out from there. Oi, wa whai le nei mea. O tau sila iai. O le salalo ina le nā, o le saulo tonga.
Whai mai fo'i, the land of the free and the home of the brave. What now? It is the home now of chaos. It is the land no longer the brave, but the land of the bandits. O le kengi kau poe lau se i whanga. Tau tia le nā. Nau mana o te papai e le mata upu le nā. Ina ia mawhai. Ona mana malama lai. Now, America, you totally deserve what you voted for. Apena fui la tātou Samoa. Ioe. Le tāpenanga lea ua tātou wanga ia tune iai. Awa lo talitonunga le nei e tawana o lo iai. La le mea leo na umi. Ona whetō soa i whapau tolo o loi le mata upu ia Samoa. Ile ngase o malo lo iai nei. La me tātou le mali li e whatase lo. Tātou o e whalipalota. La le mea le pala ai. E o lava fo i le chapipi e matua fefe lava fo. Tō tele i lātou, e le toi fo i mai. E whapena fo i le whātoutua i le tū Samoa, tō a tele e le toi fo i mai. Le au malanga, o le a whioso i le waalele moa kua i lafu. Ma kalo mai o la ko solo whapena. A oisi tangata ia ua fau mai o le au waa, e tō a tele e anga waa, ma e tō a tele e a oa uina le lei, ma maua whaelonga, ai, o le tō whai tono le mauta, e le tau sa i lia, i se to mai, wha scientisi, mani whai longa, mani tike li, mai universite, ai o le tō wha tatala, o le tō wha mai le atua. Le wha tō wha la inga le nā, ma le wha autautanga ma le moe. Mea tonu wā le nā e tatau, o na whai. O tele le au whai longa i tonu o le mauta whana ma le pāre mene. A o tō i titi, le tō wha matua ma le mapo, ma le moe sa ili le wha tō whala inga i tonu le mauta. Le ala fo i le nāo le ala i una wha tā mai titi, me to tupu mai tonu le mauta. Sao noanga ma tuleinga ma whelafo inga. Tā mai titi. Ioe, opu nei whai ei, ulei se tofa, ulei se whautanga, ulei se moe sa ili, le ai se wa ai mamau, e a fua mai tonu o le pāre mene, le tele o isi mea mata ngā, ma le mi ngau, pe a fua i saunoanga. Le ala le whateita inga le whai e le mauta, fora ma le pāre mene o Samoa, tu lau whionga le whonga whitelai. O oe au le teitai o le mauta. Ana le sui ala wa fo i e tuile epa. Ma ave se ai le taito le nā i ate i o le teitai o le mauta. E o mai le teimi le nei. E te tau una toi wha fo i le upu le nā. The title, the leader of the house. Oi. O le fofonga whetalai. Ai talo whai le fofonga whetalai. O na mo onga. Ma faufaunga alo tō whāle lei ina ia tausi le while mō. Ai whatatia ese. Le ala o le tula whono. Keep the peace and harmony instead of the rule of law. To be applied. Le ala o toi li liu mai ei le mata tau ma ai toi o ona. Le poison lale e whaapipi i le tip i le mata o le au. I'm sure the speaker has totally regretted. Ana whai lewa na whai unga. I le aso mu moina ua. Watu ole tusi ala aure. Ua whaatea le tō riba lea. Ana whai leo lana whiriwhiringa.
Malana whai unga. E tu salala ia leo la ua whaatamo e lava. Le pāle mene la tau ia Samoa ma le whainga malo. Ala e o fui fia mea ia ma le la tau vaenga. E avel ma ta upul whaamsinonga. Ala la vai operate le malo. Le mea le na. Sa ta tau o na tupu i le aso mua o le ulua i fono o le tausanga lua afe lua sfuma lima. E va fonga o fongftalai. Kwa sa o asavia. Mea umai na matala noa. Wa velo na tu ua noa. Malana tu ua lalo. Ina ia mana i ai le tu ma le anga ma le vāna nofo ma le vāta puia o Samoa. Ai le whai ai le tu la fono e tusa ona whaata oto mai i le whawai. Ma teu te unga o whainga palota ma tu la fono le lua afe sfulmariba. O lea o toi polonga ai le mafau fau. Malangona o le fionga le fongftalai. Talo whai. O toi minoia tu nei, toi tau whai seisi fofo i le matau pulea. Lem whai. Ua whainga tā. Sa ole pese fulia. Ua whainga tā, leo lofa, ia te oe. Ua vai ai, lo utino e. A oai ea se na te au maia se wha moe. Wa le mawhai ai ona au moe. Pese a kama i kengi. Ea. Le la e matautia lava. Le mea ua one i ai i tātou. Le na ua umona ua matu. Le breaking news. Whatasi e fui. Ma le breaking news lea Canada hits back hard on Mr. Trumpet and the American dream to be realized. Wa vaila ye. E ke fia show ma e fia poto ma e fia pule ma wha mawalunga isi atunu. Tu whatasi le po na po. Ma lo e silia le luas fulu. Mai le atu Europa. Ai tai mai e le pale mia o Peletania. Au mai e ma le Palestine o Zelensky o le malo Ukraine. Lua me leo mai ai. O mai e lango Ukraine le taua ma Rusia. Ma o mai e te ma Rusi. Iau tau se sila lai ai. O isi vaenga umalavo Amerika o le tu la lata atu i le malo kanata. O la tau e ola umamai i le paua mal e le tise e sapalai ma whaatino i te tonu mga osi tonu o kanata. Na saini e fo i ana po e le Palestine o kanata. Le whaitau miliona o tau ia whaangaina le matou i le tise o le ata pē le matou i le tise. E whape ngā fo i le mako ungu ui oi le anoa ma. Whai, me vesinga i nei meo whanua, mai maise sua vai. Le sua vai, e tafe mai tonu o le whanua tau Samoa. E pule e tanga lo matua, multalo, ma le vea, masa vea le tala no atu. Whau ke ikalo e au kou, e whape ngā fo i le sua vai, ma le eltise. E mai uma e tua. Ele, o pae lei, o tanga lo matua mo multalo le tala no atu. Fai wha lei me kako menga lo le fifia, lo ka pē mai le kispongi saa kua kai. Ka pē aku ma le vai, le ai ma se koe ingu i kai. Tai wha pē nā le mea le ana saini ana po le Palestine o Amerika, o le Palestine o Kanata. E matau tia. Leala, wa nofo nei Donald Trump, wa silina. What are you going to do about it? He's sitting back. Nā le nofo. Ma tau whaatalitali a lea, se whautuanga e avatu ele au soli tu la fono uma ia, o lo o li o ina au tafa o le Palestine o Amerika. He's dumbfounded with words.
Now these people have retaliated badly on Donald Trump, and there's more to come. Tele isi mea matautia ia le ha ngai. Ya, no tosi sila la ia lea. I la o fi nau o tu lava, i le lua tau sanga o tuanai. A o ta pena mai le whainga panota le malo tele o Amerika. Nā lana sui le whainga malo, ma sui le ngono tangata palota le teimi muli muli. I le lua vai aso muli muli o le whainga palota, na whātau umalawe le ta malo leo. Billionaire, the richest man on earth, in the world, Elon Musk. Whātau le palota. 4 miliona na whātau le palota. Ai le ai masesi ma whai ona lātu o vea se mata upu whaapele teimi le nei. Langa o lewa tūla i mai. Ia Donald Trump. Ma losi le tupe o whinaunga nei. Ai ana whaapea. E whaalango pea Amerika ma ona te ngata lau tele. I o lātu ma whauwhaunga ma vava ai I mea i o lo tutupu. Se manu tātou te leo o mai le taunu unga, ma le tai au le nei, I le mea lea o iei nei Donald Trump. O la whawhewhea. O ai e tua iei Amerika. Pea o nei na fulisia Europa atoa. Le atu Asia atoa. From the North Pole to the South Pole, America is in trouble. Ai sea. Langa e na whau leanga ia le toi ina o Donald Trump. Ma tangata la tau te lango ina o ia. Pau ai o tangata, mana o Donald Trump, e li poi ai o ia, ma li o ai o ia, na o tangata e maua tupe. Na o ana wō, e whai tau piliona, o la tau ta mau ainga. The middle class American will suffer immensely. Take it or leave it, it is from me. My research, my analysis. And that is a qualified opinion and analysis according to the resources of data, the economy, the inflation, the Dow Jones, and the international markets. Tova vai. Yolena. Ere koe ei ma se nas kangaka mai kangaka. E koe fi ai se fasi povi a mai Amerika. Ere koe fi ai fo I singa fasi mamoi. Ere koe ingu fo ingi pia e fai mai Amerika e mai Kongo kangaka. Ma tau ke le koe fia makamaka fo I le Starlink a Amerika le tau wala mai I le pisinisi le ali o Elon Musk. Le Starlink na le o te whalongo tuai fo I nei I Samoa. Le fo la avatu. O le tau avatu. Tau fai se permita mas le sene avatu. A afianga le na Samoa ma le tātou te mau a inga miso so te inga whanei o na pō. Avatula I le Starlink. E ai mai ai e Amerika ma Elon Musk ma Donald Trump e olo tangata Samoa. La tau te whaongaina Starlink. Satellite service provider or the internet and Wi-Fi. E oki whaasoro atoa I le atunu ma onga. Business systems in the country. Whaamomongo tupe, electronic services. O tō sila le matau tia o le a whianga o mea umane I e whai le tamalo Donald Trump. A whia tuai ma le territorial le malo o tuila mamanua. Le mata upu o le sitseni, national citizen by birth. Ele tue mawhai. O tō sila lai le.
Te loia siri lele, wa whai ma whate te inga nei. Ne whato ato fia nei ia. O le tina, o le loia siri. O le tutuila. A o lona ta mā, o le upolu mā o ioi. Ai whanau le loia siri i tutonu o tutuila. Le lawa ma ile tala, e le ato o tōle si tseni, mai te tau o na whatea, ma ave esel tō whinga le nā. Nanga le tō whinga le na whai ai, le tūla whono le ilunga i le United States, wa a fia ai ma territory o Samoa. O tau sila iai. O tau sila iai. Le mea lea nā lei na whai atu le tō tele o tātou. O lo ndofa ma. Ma lalai o. Lala fo lala nā. E sea. Iai se teimi e saua ia Donald Trump o se president o Republican e sauanga i Hawaii. Because they know they already lost it to the Democrats. And the Democratic Party in Hawaii is the model that the territory of the American Samoans, Tuila Mamanua, are eyeing that model as a democratic system. Talo whaina i tātou tangata. Le whala wa fi ai. Sila iai. E ngata le pālota ale tangata tutuila la tau. It's just a US national i tutono tuila manua. E te alu loi Hawaii. E wha oena e pālota. E te leanga waa e te pālota. Ai alu fo i Hawaii. E ei ngā ruenga. Na o tangata full citizens of the United States e mawhai ona lātou a palai ma o mia. Ma ngā ioi ma whaatino ngā ruenga na. A o national citizens or US nationals mai tutuila manua. There is a limitation of what work and what job that you can hold and apply for. Thirdly, you don't get your full benefits of the Social Security. Tātou te le maua uma pēr whai o stanga te tuilau te le maua a toa whaamrianga. O le Social Security o le tupele nā. E o lai pe o le social benefits le le tātou le whai nei. Tele toi ngā benefiti. Unemployment benefit, job seekers benefit, sickness benefit, benefitia tangata mātua retire, superannuation, mea umana. Ana matua manuia au tangata New Zealand, nei mala system. A o tātou ia au lea lo alanam papa au. Ai na o tā ua o national citizens, not full American citizen. Ia le wa fia toi matatou mai oi. Iu tumua ma pule. Pule ma tumua. Samoa is sifo. A fia toi le tamali anga. And the full benefits and entitlement ono tu la fono lewa fai nei el toi. O le fina wala la fina wo nei nistangata. E tau rola foi da tipoti mo le tō lua o Donald Trump. Malana whanau. Awa o lena whanau i. A o le lātou tina. Ele o se tangata Amerika po o se tangata sitiseni. A toa na whanau i tonu Amerika. Talofa e lunga le apia foringa. Na i o tātou. Uso matua whawhine o wō ma paanga tūtino. On the Facebook page, Malole Mafuta Mai. Share our program. Tufa le tātou por kalame. Ina ia mawhai fo i ona māla malamba le lei. Isi o tātou tangata i mea o lo tu tupu le teimi le nei. La tātou wō, whaftai atu i ari o a inga whale tangawai. Galo whai. Whai a kuio.
le makua ki ngā inga le bera ia na yo tātou uso i Amerika. Ia, le ai, vai yo le tama le o sole. Sole. Pawala na le me te ilo oe. Ia e lo le me ta o le fake news. E mai lea channel, ma lea channel. Ai e whanongolongo lo le international level of diplomacy. O nā lai te loa ai le tāua mea ia. Tā whai, you have access into the United Nations conferences. Mā lo au whatasi, leisi se o fia matamata tui mea vale a tōsi and meisia le channel numero tasi le nai lango tele ia Donald Trump. Fox News. You know. Ele teitai alu isi channel ia o le Fox News, they're all fake news. Yo, e tau muli umai le tō tele o tangata. Talo wha amelia. Wha moana, o le whilau tusi o le tātou au tusi. Corleone, Luciano Arthur. Talo wha lava. Elisaura Salaa. Moni. Talo wha lava malolo sa i fumanuia. Tufal tātou porklame i a karie fui ngā kou le aso le nei. Vai, e iei ia le au Amerika ia. Lea la tu te lango ina le porkalame fa mai sa o sa ve. Le o matu langona ina le mea le o tu la i mai te mi le nei. Ya langa le fa longo mai ia. Ia la uso ya Palamo. Palamo fa talo fa tu malolo se fu via. Ya va per fo i oi na uso ia. Joseph. Ioe, malole se fu mdu ala tatou o tale pese lea. Asi sa ili servant o tatou tala no antu ai. E le sunga ia tongisia oi le ai. Le o tongisia. O le tamai tai o ati. Ioe, mai i le tatou whaleta vale o le Henderson Cars. Ia, ai o la tatou o tale pese lea. Whamanui antu ai i le manawa o ngā luenga. Ma le ngā Gagaifo Faiva o Samoa i le nei Aoauli o le asolua.
ia okay. E o le na, whawhiwhianga ale Taps Band, aia a o le ua tauru mani tātou taimi le sifuru ma le ono minute o te aile tu lai lima. Ia e tauru mai fo i ma le sāfo lau le te mai tai o ati mai le tātou whale tāwale Henderson Cars, whatalo whātu ati, ma lole so i fō mnui whawhatai fo i mo le taimi ua whaavanoa mai, ia wā fo le whaanga maua le tuno, ia pe a whai e suru whai atu sa ilis tāwale mai le tātou lotoa ale Henderson Cars. Ma lole so i fō mnui. Talofa ati, e pe au koe sola fo i ati, ia lelei, se i toi sa ili se isi awanoa, si i tātā tau whasalaunga whapisnisi nei, tā ua tele langa e moe kako kupe O lea ua tatalaina nei whaatalanoanga mō fofuanga whaaltausanga ala pūlenga anu o Aukilani. Mai mātou te mo o mia so manatu whaalia, ia mautino ai o lo o mātou uia ala sao. Hanga iana il akhavousay.nz/our plan. E whailo mai ei so fina ngalu. Aile i au lia lea so rua valu o mati. Avia maua so sa Omega ka Ia maloi ngoa Omega ka Sala le tau mo fie Omega ka Fili mai loi le Omega ka Omega Cars, lua selau Kebetis Drive i Manukau. Po le telefoni o iwa lua vitfitu 5 tasi lua. Susu mai manu kaune Omega ka Umalole keisi le Omega ka O e si la fia me e whaatino e mawhaiona e umi ai so fale motu le lumanai. A whai fo i so fale motu, o e si la fia me whaiona whaatino ni isi o fuafuanga e whaonga aire equity o lo fale. A wane e misiere por kalame o le malu i fale, ia fiafi o sururu taitasi le se fulu e te aile whaa. O le a e si la fia ai au wala e mawhaiona e umia se fale motu le lumanai, ma au wala e whaonga aile equity o lo fale motu, e whaata wai se isi o fale, le por kalame o le malu i fale, ia fiafi o sururu vai aso taitasi se fulu e te aile whaa. Your daughter's wedding or their dream holiday shouldn't be a financial burden. I'm Api at Finance Direct Limited, and I help homeowners like you turn plans into reality. Whether it's a celebration or a well-deserved break, I offer tailored financial solutions to make it happen. Call me today on Oluolua o Valufafa Lima Tolu Tolu, and let's create unforgettable memories together. Api, Finance Direct Limited, where your dreams meet my support. Tautua ba oel si o whonga Samoa, ia lea o toi taliu mai le tātou por kalame. Ia alo sa ili atu se avanoa mo le tamaita ia ati mai le Henderson Cars whatalo whatu ati pia whai o maua mai ia le tātala noanga le nei fo ia Aoauli o le asolua. Talofa ati. Ia. Talofa ati o maua le tātala noanga. Ia le ai. La tātou e tāle pese le asi koe whai kasi le kako masingi lea po wheu o anga i ei ia le tāwhao ngā ati. E pei a leo ua mau mai ati ai fo i se monga o lange kau ngari mai le kako a fo i waia. Whatalo whatu ati pa whai ua mau mai le avanoa. Lea la vai a tue whale tonu wale. Ia le tātou leina. Talo wha ati, ma lole soi fumun via.
Toi tau mawhai tasi lava. Whatalo whatu ati o e maua maile tātala noa. Toi tu atu le si leina. Alo se fua, whai o maua maile tātala noanga, ia. Alo le. A lue fo nei aso ati. E le aila. E o le memo iala o wha le tonu ata atu wei. Ole au pese katoliko mai le nuo pestata malangi se fea I sa fotu fa no fofi mari ai oi tono lau tava le fa malu atu le fetaui ma fa le tonu bale tato leina mo le tando anga bale tamaita ya ati mai o le Henderson cars ya fa no tu na tu lana no mera am fa na nga ai ya pe telefoni fo ai le se togi over so lau fitu tasi fitu tas to va fonga numero na le Henderson cars o valusalau fitu tasi fitu tasi alunga anga I fo ilunga lato Facebook page Henderson cars Facebook page ya mafai ona to so ta yai ale ona na au kaya o nga ki ela ile alo na vala au ya ati tuli mai se ta vale vatu oe e te alatu e te mata mai mo masaili Fili se ta vale le loto a se lau ivas fu malefa Cavendish Drive in nai Papa Toitoe I Manukau 194 Cavendish Drive Papa Toitoe I Manukau fa malo tu lungo le tato apia fo linga I me se fo le tato Facebook page YouTube channel please share our program with our friends and families so that they can understand exactly what's happening with you, our Samoan beloved people that are living and residing in the United States, no matter where, and whatever state that may be. But ole tultununga le na ina ia mafai fo lo to mar malamba oni sfo tanga to tato Samoa olo alalam papa America. They don't care less. You know, nobody gives a care about politics. They will just live a day-to-day operation, paycheck to paycheck. You know, they really don't really care. Yeah, and I masadia ila tu ya ila. I almele ala no for yatu. Ele a fiango tuile mamanu o porkiki al to ino Donald Trump. Leanga a minimize sai no winga American Samoa and Tuila and Manua are almost like second-hand citizens. I apologize for saying that, but I'm angry and at the same time disappointed about the whole scenario about our brothers and sisters in American Samoa. Tuila mamanu langa tu telelo ai ngai tuila mamanu. O le ngafo tanga lo matua a fua mai I le tui manua. Fiti uta ma fiti tai. Male malai tele. Ai te rutilo la iai.
I se atunu u silio na la ititi. Ele tulango le whaatustu saina o tangata. Lau tele ia po le whaitau wa whai o tangata. But American Samoa remains as the highest in terms of percentage per capita with thousands, the highest number of military personnel. Le to'atele o tangata pēr fōfua i le whaitau a whai o tangata o territory o le malo Amerika. Sili ona to'atele atu alu matama whanau o lo ua enlisted i te tonu o vai ngā au, e le ngata o le Army, o le Navy, whapena fo i ma le military or the Air Force. Alana nā lei ana tālo whatele i o tātou tangata. Ma fuafuanga i o lo o whenga i nei. O lo o a fia ai. Tue la vea toi fo i ma Samoa la tau ia. Samoa i sifo. Nela o le whatete ika pe o le lo i sili le whato a tofi nei. A leo ua sautu la fono Donald Trump in terms of naturalization and taking away the international citizen birthright. O le tamā o le lo i sili, o le uporu mā o yo ia. A lon tina, o le tutuila. Whanau le lo i sili tuila. A le whanau lave e te tau o na avea o se siti seni mā o yo i le tamā. Ia lea la ua whalongo tune iai. O lea o le atuli le lo i sili ma toi wha malolo o tuila manua. Pe o le ai seisi teu le tulafono. A wai te tau na fia tuila manua i le tulafono o tu e whai mai Amerika. Ne whatoa umuna pasi atu le te maloa, ma sei ni ai le whenga inga le na. It is one of the executive orders that was signed by Donald Trump several days ago. A talo whatu lo uso pele, sunga tu le epa, sua lio, ia, po le sunga fo i tu le epa whaftai, o le whatonu o le tātou ala leo, le ala ata, ma le whaasalalongo o le tae o fau, i Long Beach, California. Whaftai mafuta mai uso, whaftai fo i mo le komeni, ma le lango i le tulanga o lo i iai ia le mana onga. Ina ia toi tutu whaatasi, ma ia wha malo sia so tanga. Oi la tau e le stala ma le ainga whaatuatua i le tua Samoa watasi. Leo o taunu mai ia le whanonga mai i le fionga le tete whono. O le whaatuatua i le tua Samoa watasi. Te lenga ia se uamuli. Ia whapewhoi le mamalu o le laulau e peo nei ai ia le sui tete whono. Fionga le aloli ia le au moana. Ia whapewhoi le fionga ia a leasi. Polo te vao se tima. Ia mo le mamalu o le laulau o tāpenanga. Le o toi whaauau nei ia lau tau no fo inga male. Nei fo i paia inga fo. Ina ia whaauau e pea. Ngā ruenga le lei o lo whatino. Lea ua mai ato le tātou fontanga mua lea ua whai aile le stala mua mō New Zealand nei. O le stala lona lua, lea o le a whatino i le aso sā asau nei, aso sfulma le ono le nao le masina le nei o mati. Pea umato nai, tāle tu lai whā, tālo atu ma le ngang whā loalo, ma le awa tele e te tau wai. Ia, whai fo le fonga tau moli ma leo wha tau waa o le a tau savea. Tau wala mai i le a fionga i le te whono ma lau a le ainga wha tuatua i le tua Samoa utasi. Tātou whailoa iai pe i le mai a o toa na i o le a sā asau nei. Le i tū lai wha i le uli. O le a whatino ai le isi a tātou le stala. A whai ua umana e le stala mō New Zealand nei, luas futa la. I le a matanga o le neitau sanga. Ia, o le novinga la toi luas furu tā la lau le stala. Mantua e lua tātou le stala mō bua,
o le tātou ainga whātutua o le oe o le suis fono o le fast supporters group i Aukilani New Zealand nei. A whaila wa uma o maila ia lea na o lau luas furu tala mole le stala mō Samoa. Pe o na whonga ina i le tātou whontanga mua o le nei tau sanga. A whaila e tele i le stala i a Samoa, tele le stala fo i New Zealand nei, e ona e saula ia le o mailau fast furu tala i le aso sa aso nei. Aso sfuru ma le ono le na o le masina le nei o mati, ia whato a lua i ai lea o tātou whele. Inga, longo pui ali i atu i le mamalu o le atunu. O le whono mua le na whai na o ili tātou lua i le stala o le neifo i tausanga. E matau tia, le pāpā tu i o le mauta, o le oats i Our Street, o na whangatonu wa lea o whaautu iai ia le na whangatonu o le Otahuhu Rugby Football Club. Otahuhu Rugby Football Club, o le Oats, o le vaenga pito i lunga, ia, tātou wheloa i lea sa, mori atoi fo i lea nganga whaafitele i lea fionga i le pau lea la taua, nau fionga aiurupotea John Roach, ma le whalitua ia ula, komiti whaafoe, o lo o lātou whaia fo i lea tina e le lei, o lo tautua i nai Samoa, mori atu le ngang whaftai mo le awanoa, o lo whaongai nai le maunta, ia, a wale wheilua inga fo i, o uso matua whawhine ma le a inga, o le whaatutua i le atua Samoa o tasi, longo atu, i o tātou a inga ale o le nā, wala au mai i le telefoni le i atou sa vea, o le o lua tasi, lua iwa wha, fitu iwa lua fitu, ia o na tau o tuai la ia lea, ia ma wha mautu o tuai ni wha matalanga e winga fo i le aso, ai sauma o mai lau fast food tā la, ia, luas food tā la, lau suis fono e tele stala ai i Aukilani, i New Zealand, ia ma le luas food tā la, e le stala ai, ia lou suafa, i le tātou a inga whatutua i le atua Samoa o tasi, e mafua sea. Le anga sao no le fionga le titi fono le sunga lauri, o i fo le taitai lea o tu lai me le temine nei. E tō tele tangata malanga atu i Samoa, o le au tau whaavalea. No tu la ia lea ele un tangata o le whatutua i le atua Samoa o tasi, a o tangata mai isi pati, o tu la ia lea o tala pelo, i mea mātou, ai so atu, ele ei mani tangata whaapenei, whaamau ina i ngoa. Ere engi suri o le whatutua i le atua Samoa o tasi, ia ai matua halo le lei i fo lava, le a inga whatutua i le atua Samoa o tasi, ma sui whai pule ma te whono ma le lātu komiti whafoe, i le tali le lei ma whaalu mea e tali ei tangata i atu i Samoa. Ia wala le pesto kākou, ai whailau le stala, awa, o le mauta leo o lo fuafua nei i whai. E tapu vai tasi uma i ai me whai, ale a inga whatuatua i le atua Samoa o tasi, ia awane i toi a ngai o i le mauta o Samoa fo i leo o lo i ai ia. Le whalitani ma lo, ma le function venue, a le fionga i le te taifono, sunga i a Aoauli. Ai ole a ngai lava isa no whanga mātongo fia ole ai fusi teimi ona whailo maila ia leo le blueprint ia ma le whanua ole a whatino ai ia le nā sa lai una whai ia sua ngā tupe fo ima sa ilinga ia mau tūs no whanga e mapu atu iai matua atu iai ia sui uma lava le ainga whatuatua i le atua Samoa o tasi o lea o sfulu ma le ono a inga ile lalo langi a toa. Sfulu ma le ono na o le aunga o le wha moe moe. Ha mai ana whau le whare. O le ao ngā i suis fono umalava o le whātuatua le tu Samoa tasi.
A malanga tu fo i Samoa a wale o i ni hotel po ni whantan malo mea pena. Mi whai na mapu i hei. Ma wha mautu i hei i le mautana. I re na, o le tā u le na, ia mau popo ai. Me whai, o whanutanga, o whailo inga, o a uma me patino o le la inga whatutu i le tō Samoa o tasi. Ha o le mawane mea, e ha ngai ai. Tātou o le malolonga, wawai i fo i mai, wha au wau i le tele o mata aupu, au te fia tala noa i ai, a wā le nofisi le fia i le atu. Eta
atu yo mafatianga Itangia o oe o le tina Ua pele tasi o matoanganga Olale tous E ia so fiai E ia fo ia so fa no Na so fo mai so matutina Il est sous ton loup fou mati Il est assis la Faiva c'est là où il m'a soumato Aina ia tu uana mato mafutama Ina Aoauli masuma le ono na tofana Il est Samoa no vema Il est tausanga no afemili Ele tinga ma le penata O le matuitui o le oti Ai wile Ma tu te fa moi moi pea i le tautu I le muna O le amatu tu felo i ai masu matu tina E pele o matu O i seta i le anga O le ola ai le ai o setina Eto afitu teine Aina ole to alua o tuangane O oe o loma totina Sa tausi malefa a pele pele A ua numu ele ai senangana Tafia taliatu yo mafatiana Itangia o oe o letina Ua pele tasi o matoanganga Alova Samoa, Aoauli nei o kaspiti alu, Aoauli sui alingila ura le kio. A eva mai ina se fulu lima iwa kolu, Amo, Radio Samoa, Vevela a. Oh
Ia le nā, whawhiwhianga sui whiwhiloi o le Gagaifo Faiva o le atunuu I le nei a solua I lunga o le tautua, le a tau sa vea, ma le Gagaifo Faiva. Le Radio Samoa sfulima I watolu a mo I Aukilani. O le talanoa mai ia mata Fofogamua, pai mai. O ia lea olo iai I le lunga o le highway o tapunia a tō lava Toowoomba. O le mawhai o nā ngai nisi I isi a ai o Brisbane I le taimile nei. O le lolo vai o mati munga. Pe o le tā ua fo I le tala o le tau. Po Cyclone Freddy Erling o le vaenga le nā. Patalo fatu I le ia nika tupai. I nā I le tātu a ai I o Tara. Ma lo le soifo manuia. Filimbaua o hesi CJFT, ma lo le soifo manuia. O ile tamale fish, malo fish. Amelia vai tolo. Mai po fe ile tato fono le sa. O ina ile numero 5 Hour Street I Otahuhu. O le no fanga tolu lava le na. Ya, o le olo iai le kalapu fo le oats. Ya, ma o lo wha mautu fo le no whanga fo le na o le Otahuhu Rugby Football Club. O le tau le tu lai wha I le asa pe a mai a saudinga I a matona I fo I le atunu. Ya, ona tātou wanga I le ina. O le stala wha lua lea. Ia po o le whanutanga lona lua lea. Talu o nā patalia le reitau sanga lua fe lua sfulma lima. A le ainga wha tua I le tua Samoa o tas. Ma lola ngā lue ma le lava pale fo I le tātou tunu, ina ua ngā Gagaifo tō Faiva mamalu le nei aso. Ia a o tāpua ia pea, e ta mam tina mātua, ia ma le au whai ngā ruenga. A totofi a le atua. Ma tālo sanga ina ia manuia ai ia le tātou tunu. Po whea lava, po New Zealand ei, Australia, Hawaii, Amerika, o Samoa I ona lava lau whanua me ele o o whaamuli mai ai ia o tātou ainga. Ia, o le whaamalo le nā ma le whaaftai. Ia o tō Faiva filima, ina ua ngā Gagaifo I le deifo ia solua. Tō 5 minute o na tāle o le tū lai ono. Fia o sa u whaamitalanga I le mata upu leo lo o tala noina nei. Ma le ulua I solo te lea na whaia e Samoa, e nisi lava fo I o le tātou o tunu. Lea na whaia I le o tele o iloa ain whaatino le solo te le nā. Ia ai o la o te Samoa. A lea la ua toi longo whaapea o le ato e whaia fo I lesi solo te le astona I asam nei. Ma whaapea la ua lo te ai. E te tau o na lalango atu iai. Ia ma e le wha moe lea. Ma ta uai ia le fono fau a Samoa. E te tau o na aua I atu e lango le wha moe lea. Ia, nao na o wha pe atu, sa ua I le vā. I le talanoa ngā ale tō whai le vā I Malai. Ia asiata pou niu le vea. Ia ma le fionga po le sunga le a taua, ma le tō whai a fiu. Fiu whamuina skuka. Leo wha pe atu. Leo o tō whaafonga mai leo o talanoa atu le a tau sa vea. O le fofonga ma le whailau tusi. O le fono fautua ma malu o Samoa. Tau na o wha pe atu ina ia no foilo. Ia sa atu ia maa ma le whaafonga anga le tunu. E le ta ina le fono fautua ma malu o Samoa I se solo te whapena. O te lea ia ina. Le utalo atu le fono o umanoa. So tai foi ma le fionga I le. Tei fono. O le fono fautua ma malu o Samoa le fionga le toto alii. Ia tofi lau Ted Stanley. Ma whamanino atu ai au o whala. Ma sui us fono o le mafutanga le nei o le fono fautua a Samoa. O le mafutanga matua. Whaavai ina le afe se lau valu sifun ma le wha. Tau sanga na se ma vai atu nei. Lua afe lua sifun ma le wha.
Na atoa iai le 50 tausanga talu na whaavae le fono le neia Samoa. To telefo i te mali i ua whailangi le fōlaunga. O nisi sa tautua o lo soifua pea, malalango mai pea fo i le whaamoemoe. O no le fono fōfautua e tua mai iai ia le malo Samoa. O a lava le whanonga ia ma le mana onga fo i o le fionga le konsula, po ai lava le konsula e fio mai i lea taimi ma lea vai tau. Ia o mea le nā e tā ua tele, mo le sila fia le tunu. Manisi fo i o mata upu whaaloto i whale, pe whaavao malo e pei o na iai le mata upu o tātou sitseni New Zealand. Ia manisi mata upu e au fiai, e a fiai ia le tūlanga o le tamao ainga, o atina e le lei, o oe ma le tūla fono, ia whatasi e foi o le vaai mamao i ngā ruenga ma vanua le lei mo tangata Samoa. Ia whapea foi i mata upu o tūpulanga talavou, ia e maise le vānu no fuai mapūlenga whaloto i whale, city councils, ia ma isi matanga ruenga le malo e pei o le Housing New Zealand, Social Development, Work and Income Support, o to ainga mata upuna ai miso fe malanga inga. Patino lava, i le fono male ngā ruenga fo i mana o mia mai ai, e le fono fau tua Samoa, ia le fionga le konsula. Whamna tuina o tātou waso whaapitoa e peo le tūtō tas, o tātou sisi ngā fua. Maisi lava mata upu tā ua. Ai ole mata upu e winga i le lalango atu i le whaamoemoe o lo ta i mua i le soa ia nisi fo i tamali i mawhale upolu o le tātou watunu ui solo te e ia. O te whia malama i le mata upu o le aunga ma le autu, le anu fale o le mafua anga o le sāwavari ma te e mawhi e i le awala. Te le pao ina lau tō wai a te tau. Ai te tau na whaata oto le lei mai. O le ale mafu angol solo te. Oi o whaalongo mai i solo te nei, ma mea nei o lo whaatino atu i New Zealand mātunu i whafo. O le alo na tāua. Ma le tō whasa ili na mafu ai o na whai lea solo te. Mai o te tonu foi. Ele o se tiute lea o le fionga le konsula, le sau i lalo e tali atu ia au tau, mlo tau pa ia mawalunga. Le anga e te tau na tātou whai tete ma tausi, le mamalu lea o le konsula, malona ofisa, malona o vaaleli poi, i le tō whawha tupu o le whanofofo tua Samoa. Ma so se Samoa, e iai le tō whale lei malana, whautanga alu ba mau. Lala le nā, o whapea tuai. E le sa vali le fono fautua, e o e la lango le mata upu lea. A ngā i pēr o tau e whai lau tau. Whawhiwhianga ma lau tau. Sāvalinga ma lau tau solo te. Neisi si e tau fia le nā. E nao na o whapene atu. Lea ngō le fono fautua Samoa. E leo se fono whai porkiki. E leo se fono fo i e whai tu au i le malo. Pe o seisi lava pati whau whai. E le FAST, e le SNDP, e le HRPP, po seisi vaenga whau whai, po se vaenga whau whaletui oro. Ni upu whai o malo. Iai. O le vai tele lea, le fono fautua, tātou te asu vai whaatasi uma iai. E le whaelonga tangata. O lo utali tanonga. Tātia pēr solo te e ma mea whapena e whaatino i Samoa. A wā o leo o maita watu fōi. Wha malulu o tuai fōi nisi o te mali, ma whaleo polu.
Ma le tu pa fo o tina o lo la tau ta imoa le soa i le whamumoile i solo te i fo nei. Ma o i fo e manu ai le tawae i o na fulu. Ona o le vau. Mai o lo o angina i fo i. Ni la fonga fo i le tala whea ngai i la whaalongo. Ma o le ngata o le mafuanga fo i leo lo pui le mamalu le fono. Awa o whaalongo i upu e la lafo. Ioe, ma fe AI, ma fe lafo ai. A o whaafafonga Samoa ma sila mio mai tafa e fio le lalulangi. O te papo e fo, tāliu ai papo e le tūlanga o le tuu mau o laloina o ta mali anga. Pe tangafa, pe le tangafa o Samoa lava o le ainga e tas. Te ala le nā, o le usoso atu ma o whaapula pula, manino le mata upu lea. E le iaini sui o le fono, fau ma malu o Samoa e sava vali le aso lea. Te le lopo a whea le la ato e sava vali e ne ma whai au tau sel te. Me mo mua, e le tau fio tau lua. E le o sanga tonu lau tau sa vali matangata tonu e te tau na o i ai le mata upu lea. E whaalongo, mao mai e tali atu i lau tau solo te. Pui foi le mamalu le fionga i le tama le malo i a fe mata palu sa lua e whapo le lua po le fionga le swafa i a le malu. La fionga i le konsula au le malo tuto tasi o Samoa malo na wa. Ia. O le tima i whaafautuanga le na. Ma whailo ai le whangatia le tūlanga o lo tū ai le fono. Fau Samoa. E le la lango atu mai le sava vali foi. Ma fe e le awala. Ia. O le whasisilanga tā ua na. E mana ia pe antou o mai le sai. I le tātou le stala le na, o le awhia i le oats, i le tāo le i tū la e whā. O i nā tonu lava. O le ano liu ma le ano whale le nā, o le tātou whi naua ina ia malos. A whai o le autu o le solo, ina ia wha mawai whiu me. Na paule o le mea o te iloa, e malosi ai, ma tā ua ai la utou solo te. O le o mai i le asa. Ioe, o mai le asa. O le wha mawaenga ma le toe fo i mai o fia me i le pale mene, ma le mau tafono Samoa, ma le luna wha mawaenga i le tofu pale mia. E maua i le whainga panota. Ioe, e maua i le whainga panota. Ta wole na o leo mai le lango le ta upu leo le tātou le stala. O mai uma o tau, whai masui uma o le whatutu e le tu sa mo o tas. E le stala lau palota nei lo ila ia lea. O le mea ta ua le na e tau na whai. Fo i mai lau tala noa i le mata upu lea. Awa ana solo te ia Samoa. O lai ei tangata e mawhai o na tali iai. I Samoa lawa ia. A o i tātou i nei. Ele mawhai e le fionga e le amu. E le konsula o na sau. E sau no atu, matu se tali e whaafile mu ai o tau fina ngalo mawhatia. O Samoa e te tau na whaatino o ile mea le na. Ia, male palota. E iai lo tali tonunga. Tātou te le toi fo i se le lei. Mai ua te tau loa fo i. Ona tātou wō lo i le tau nu unga o mea uma. Whaata ape le palamene. E le aise au ngā.
e fono i pea, ma fono i pea, le ai se taunuunga, le ai se mea le lei e tala noina, le ai se tu la fono e pasia. Nā o upu māta ngai whila fua i tonu le mauta, ai wha fofonga Samoa. Le ai fo i se paketi, ma se tala wha tau le tupe, na wha tatia ese. E whai ei wha pēa, ma whatoso ai pēa le whono wha pēa le tunu. Le ana o ta pisa i tonu le mauta, ai wha wau pēa o na tutongi o tau. Le mamalu le palmene leo tala no tuai. Anga o kua pisa, ta ape le whono ele i tael sfulu malua. Aluatu le whale tupe, ta atia lau tutongi. Ta lal bea le tutongi. O tau pe a whai. Ele ise taunu unga, le leie o iai. O lo tali tonunga mau tutu le na. Lau whionga tu mai tei pānamia, a ngā iloa e au mai le sa pelu leo lewa na whamata. Tu lau whafonga mai e le tunu. A ngā iloa, ma whautua ina le whionga leo mamalu le malo, whata ape. Le seo ngā, nā le tutongi o tau, ai le ini mata upo le whono o lo toi whaia. A wao le aunga leo ma le au tu o mea uma. Le mana na o ni iai. Ia tui le epa. Pangā leo. E le ima na o iei la auli e whatino le mea leo. Se i pasia mua tu la whono. Teu, tau whaofi, o pili e tolu. O le vevesi ai o le whaamsinonga whanua ma suafa. Au maile tu la whono tuai. Sa tātou masani ai na tāpena i le fitu tau sanga le awhi se lau watus fumare tasi mai whono whawae. A o le i o. I lo tātou tūtō tasi. Afe iwa se lau valus fumare tasi. Toi whaafoi le whaamsinonga whanua ma suafa i lona tūlanga ma malu sa iai. Whaamalu ai lunga le whaamsinonga māwalunga the Supreme Court. Toi whaafoi le ai a te tau o Samoa. E mawhai ai o na apili se mata upu i le whaamsinonga o tālo sanga toi o le oilo. The Court of Appeal. Whaawau pea o na māwalunga pea le tūlanga o le iai o le whaamasino sili na te whaululu iai ia te ia. Vaenga uma tau whaamsinonga le tunu. O mai ora tala noa e le mata upu lewa whaangasolo nei Samoa. Polakalambe a o onga. Mo tu mua ma pule, tu mua ma salafai, o le autu o le polakalambe o le whanga solo le teimile nei. Ola i le tā ua o le tātou ngangana, maleanga nu ua Samoa. O le māsani a Samoa o le whasoa ma le talanoa. Tala. Noa. E whai e leisi le tala. A o leisi. E whaatalinga noa. O lai whaalongolongo i le tala noa. The conversation. One speaks while the other is listening and in tune to that conversation. A mai a fo i na whai le tala le stangata. O na noa leo lana whaalongo. Ai tala noa le stangata. That's how the conversation begins. One speaks and the other listens. The other is a reverse, vice versa. The person, the listener, will speak while the other is listening carefully to the conversation.
le tala noanga le na, ala ale mea leo wha leo I tono o le tātou mautafonu ma le pāremene. O le tala pisa. A whai atu le tala a leisi tū, ai pisa o leisi si fia whaalongo iai. A umana tu atu foi lea o le whangwhitala I o le awa noa. E tala noa mai tangata ia sa pisa. Ai tala noa mai, ai pisa mai tangata. Leisi si fia whaalongo o se mea tasi. Le ai se tala noanga, le ai se whaasoa. There is no conversation at all. O le tala pisa, o le oto iai se tala noa. Na e whaafonga fo ila ia le iai. I winga upu, o le parkalabe lea a onga ia ua whaanga solo nei o lo o. Ta i le soa ai le fionga element stau a onga, ia se wala. O whea a mata mai ai, le tala pisa, ma tala le mi ngau, ma la fonga mata ngā, e whai a o la lafu, I to tonu o le pāremene. Oi le whaia. Ni ta maiti po ni tangata tāu o loa, po ni matai o le atunu ule nei. Iane nā ia te oile tati. E a mata mai maunga se manuia. Ala me le whanongolongo iai ia tupulanga Samoa. I upu le mi ngāo, malinga ngana e whao ngā I te tonu o le mautafono ma le pāremene. Tele no whalongo iai. E alo whanga. Ma whapea, o le maota e vete I upo le atunu, o le maota e lu ngala lo, e pule le tangata I ana upo e lafo I tono le maota le nei. Se whaatai ta inga le leili na, mō sa mō matupulanga whaiae. Matupulanga lalo vawa, o lo lato sila I le maota le. Ai mai so I lātou o lo o whaia la whonga ia. Ma I lātou o lo o I te tonu o le pāremene. Ma lo losi o la whonga. Ma le mi ngao o la whonga. O mai o na whaata o toile tu la whano. Any parliament, Westminster, there is a privilege, a parliamentary privilege for every member of parliament. Yeah, it's out. O le nā whaamanuianga ba le nā ia te tau. E whaonga I tono le mauta. Ai o sau noanga fo I matulenga e tau na puipuia. Ma o le nā fo ia te tau o tui nātu I whaipule. E whao ngā. E puipuia I lana ia te tau. O lana sau noanga. Ai li whapena avantu ia te oe. E te pule ai oe I au talai whai. E la lafo ai. Ma le mi ngao isi whaipule. Ai le ngata I le nā. O la whonga e whaia e sui whaipule I le o mai I whafo mai o le pāremene. Ma la lafo I lunga o le social media. Io. Le alo I se atato le la au le mata upu le nā. Le anga o le teimi na taunu mai le fionga le whongwhitalai nei ma mawhasanga I mo le whaitura. Na ufisiria iai, o a nisi o mata upu tā ua na lo tea I le whontanga a whafonga whetalai o malo au whatasi whapea fo I malo le taupulenga lena whai e kensing I le amatanga o le tausanga le nei. Sao lo le whongwhitalai, tasi lava le mata upu na lo tea. O sao noanga a whaipule, tu la whai, le mi ngao ma le wha alo alo, ma la whonga mātanga,
e whaia I lunga le social media. Ai, tau te whaafonga mai. Nau toi whamanatu ai le fionga le whongwhtelai. La ese mea o le au o iai o le umana e tali mai o le a whaia ni teu te ungo ni tu la whono a mionga tāua loa. Whaapopo I tu la whono tu mau o le mauta. Ia mionga, ma winga, ma upu, e la lafo, e sui whaipule I lunga o le social media. A pe o tangata ne tō lua e mtua matau tia upu e la lafo. Ma le lemi ngau. O le sunga ya le whale ata le tolu. Ia ma le I tu malo. Ma le sunga e tu lepa. Au toi whamanatu ai I le fionga le whongwhtelai. Upu e la lafo e le sui leo whale ata le tolu. Mos whati te inga peo na utusi atu I leo fionga. Le whaatala no ina ai mai sa por kalamele au valeia. Nono inga. Au valeia I Sydney o stadium. Le to mai titi leo sai ama. Malona musiona siona au matua o alo matua vo lea. Lea onga whate tai lea tulepa. Malimoti. Voi talo whae le tama sa tuala. Ma le fionga le tole fō le whaasina. Masina mua. Seina fulava. A au maua oe. Ai whai lunga ai whalongo longo le larulangi a toa masila mi o. A au maua oe o le meu te whai ia te oe. E wha u I lunga o vai. Ai tutu I matotolo ulu I lalo le palpala malelele. O tau wha fonga. The words itself and the emphasis on the action that this other person will do to vui. It is amazing. The danger of that statement itself reveals and reflects the seriousness of the damage of the actions of this man, Limongi. The intention is there to commit a crime. To commit a serious assault on a member of the public. O tō whafonga lai. Nā le tālu. Lea la ua bawa I le whaatita inga tonu a lea o I lau whionga le whongwhtelai. Upu le mi ngao ma le mafo fau e la lafo I lunga o le social media. Ai whafonga le atu nuu ma le lalo langi atoa. O hala atoa I ngā whaipule whapenei. E masai whapea nungtu, vātu whafonga le atu nuu ma whabanga whapea I tonu. Tu lau Samoa. E leo se mea le lei. E māta ngā. E māta ngā. E wha mawa lunga, e le mi ngau, e le wha aloalo. Dālara na fua iai. E wha tupu vevesi. E wha olo a tau tangata. E wha aita tangata. Inciting violence. Eo e. A me o tu fau I whape, ia pua, ma ia maili whape la tute. Talo whai le tu malo, tu lau whafonga le tunu. Eo e. Mele nae le iuna, batu le tu walalo. Talo whai. E iai te ngata e lea o wina.
Ma mau ia whao le me tau le pusa on sang. Ma o Faiva fo i o fiti e ai li lilo e ata atu ma ata mai. Ai e te le loa le mea le atupu se tasi o au foi pule lau fionga le fongfte lai po o seisi la. Ona alia. Mai mau le ola, mai mau limo tangata, mai mau tangata. Lato te whaia di me whapea. Wa le lava vā tangata. Wa le lava vā tangata. O le tangi le nā, o le pumate. Ma ta talo atu ai lau fionga le fongfte lai. Tano whai. Tātou te whiu e tui atu. Ai ua matua ma lepe le whā. O solo le whālute. Ua le bai maua umi tupe ale malo, ma tupe ta ngata lau tele e toi whaini tutongi. Ai nā o le atu le a toa se fono, le whaia se fono, le se quorum. Ta pisa e tutonu ta ape. Le se taunu unga le lei, la le mea ua lai ona wha ngā se pēr tupe le atunu. Tato wōloa. Tato wōloa e whai le whainga palota. Ma o tonu atu. E toi tu lai mai fōi. Na Aouli malana vaenga. Tō tele sui fōu i lau vāva ai atu iai. Tō tele lava sui fōu la tō te lalango pea i o i le toi, i le sunga la Aouli le mari tō. Le so, na maua i fo i le tala whanolo, ma le tala whavau. Ina ua, tu ua le malo, mo sui le fono. I le telenga ia tia po le fionga ia whamuina, whao le tane, tia liunga. Ia se wōma mai fo i atea. Sa avea ma minsta o ngā luenga te tele, avea fo i ma minsta o tupe le atunu. Sa avea fo i ma minsta o pune o wha al natura. Ai, o se uso fo i sa sili na alofa ia i mātou, ma mātou sua ngā tupe, mai se le mātou komiti, papali i Peter Fati alofo o whai langi le wholaunga. Te lenga ia tele ai Edwin Puni po le sunga sua tapulolo. O le tofa ia lapa le atio lea ua whae e fo le swafa tole a foa. O le tofa ia awelua po le telenga fo ia mulitalo. Opa awelua. O au nei le ataua. Le tofa ia olo e lise puni. Le telenga ia tuilangi sai pele e sera wa avea nei ma whaamsinonga, ma whaamsino o le whaamsinonga whanua ma swafa. O le a fionga le tapunu ua iei nei o le a fioanga o le whaatolu ma le vaina lepa, le tautua ina, alo sina. I to tonu o sinave maunu ma to tua ma le a fioanga o apia. Le fionga ia tu le tufunga Fritz tui avi. A o iailo mātou komiti o fusu anga ale Pasifika ma Samoa. Events Polynesian Boxing. E masanju na mātou wo mātou te aisi ma Sava Valley i le ala i Samoa. Ma le taulanga. Ma whaatino fusu anga.
te tele I tona I matu. Lei di tupe. Lei di resources e whaatino ai nei mea. Mātou te tau whai suru solo e sa ili ni tupe e whai ele tōninga ale toa Samoa. Whai a pia o mai au kilani whai ai. Whiwa I solo e whaatino lea au nanga e sa ili se leni ai. Mō ta alonga le tino. Talo whai a tia whamuina liunga. A o vea ma minister o tupe tinga le telo whawhita uli sa tu lai mai fo ili nei tamali I lona vai tau. Mai ua I lava ina ma ua pule ia le HRPP ma leisi fo I tu sa ngai le malo o te tau na whate ale minister o tupe. Ai sa talia ina lava na mātou komiti. I so se teimi mātou te anga I atuai I Samoa. I le mātou to toma anga ona ole fia mau ni tupe whai ei ta alonga o fusu anga a Samoa. O lakapi o le lakapi liki. E wai se ali si vai nga oe. A o au ie masi I mai mātou te au mai I fafo I New Zealand nei. Alo matama whanau le atunuu. I le tau wha whai le ina o le taalonga o le whai pele ma le fusu. Ma au malanga o te avatua, o au fusu o te avatua, a le event Polynesia I Australia, Brisbane ma Sydney. Ewa. Ia lale nā. O le whai tete le tōtele wa o istangata ia I tono le mautafona ma le pāle mene, pe a whatalanoa I lunga social media. I lo lātou wha leanga ina o tamali anga. O nisi o tangata, e meselo o tangata le nei. A o le tautua a tia liunga I le mātou komiti sa I li tupele nā. E le mawhai o na whaangaroina. Po le a lava, le umi o se tana noanga, ma le manatu o le ale mou se mea eta tau lava. Mātou te lefo I fua. I le anga le lei o le nei minsta. Tau ana ta oto mai, ni nā iafe se tolu pe wha, e fe so ni I lo mātou wha moe moe. Ia mawea I lava o se mawhitanga mawhana, a o fo ina tala noa ma sua ma le whionga le minsta. Ia o tali e lava ma sua whatama. Halo whai, e le soifua tautua fo I o le neita mali, ia a velo le fai ma fonga tau mori o le mātou komiti o le nāwai tau. Ia e mamori a tuai wha mai senga ma wha ma whanwhananga I le tina le ainga, le whaletua o le sa tau siali, I le fionga I le tupufia. Ia po le whatalinga fo I a tia wha o le tane liunga. Haftai alofa, wha malo le anga li lei. Wha malo tautua atunu. I le taimi foi. Malona lou sa apa I ai Samoa. I le anga waa ma le tamari anga. O to mai wha pitoa. Sa se eia I tofi minister. O matanga luenga e tolu. Ale ngata I lea, sa ngalue ai I atunu I fafo I malo au fatas. Ma ave ai o se ampasa o Samoa. O se konsula, ia pa o se tangata whainga luenga le malo Samoa. I lea atunu, ma lea atunu, ma lea atunu. Tafi mala le whainga malanga. Bawa sau no whanga I lang. Mana tua pea, le anga le leo le nei fo I tamari. I taimi mātou te wheiroa iai. Tele fo I o whai tionga sa whai. Ia te tio. Le whawhauina o lona ofisa le sa iai.
Yo, ala matua mali. Fesilingia i le tele o tupe po feo ave ma mou i name. Ana ole ata o tia mo. Le fiongo le whamuina. Alo fai, nei foi te tai o le atunu. Ya. Pa mafan fana le tua. I le tina le ainga ma le afio anga. Paulo mangafa. Ya fa perfo i le afio anga le tumalo. Lana e kalesia. E lato uma. And all those that crossed paths with the mighty Tia. Awai. Those te matu te whelo ai. Te whama pupu e whemera tala Tia. Ole tangata leo sa vea. Ole matua tele o na tala e matua whaami mita ia. Ma matua si ia uilunga o le maasalafu. Ia au te popo e ne o pa uane o te pa uane o palai lai mo le lopolan me la tupu e te tala le li le whaami mika ia. Au i o lea. Se lau ka la le pe isa ufangu mawhangwhanga sa vea le fiafi ia ma mātou tali e ma whatalofa ma tulu lima ma whatofa. Ruia malanga tia whaftai lau tautua ia Samoa. Ruia toe sauninga ma sauninga whale ainga. Paulo foi mangafa ma Samoa wheta loloai. Ono le usui o le whono ma le tuua le malo i lau fionga le tupufia. Mātou wha alo atu ma mātou wha alo atu. I lau tautua ia Samoa. Ea le nao. La tatu o e tale pesere. Tu malo nei i le fionga ia titia whamuina liunga. Walata i le valu se fulu tau sanga lona soifua. 79 years old. La tatu o e tale pesere whamunia tuai. I le whetalo loa i o le atunu ua misi lo malanga atu i lungo lela. Mo ta malau ma ainga o lo whatari mai. A moe o e alua mai aka mai whanongolongo mai. Ma pupula ai mau mata. Au e te tauturi mo i lungo lela. Ia tau nuu manuia. Tate o ai mo mori o le tau whale. Patalo whatu le whtelenga ia aumatangi masi. Ia ma le tuafine fo i atoa po le tuafine atusi ma le ainga ma alori ngā lue. Patalo fatu le tātou nu oli i Avondale i le Riversdale Park sunga ia fata tau a mo ia vapea fo i a le uso ia la mepa sunga ia Sam ia vapea fo i a le uso ia Isaako. O le telenga atu i Samoa, sunga tu i Samoa malole, ngā lue fo i nei aso. Ia, ai mai se au tau uma, o lo o whaalongolongo mai. O le fionga ia awhamasanga, a te pana frost. Nā lone ngā lue, a pia fo i lo uso ia ale leota. Ia, aloli ia awhai o lo e whaafonga mai. Ua le tangi o nā, toi titi, toi taunu, mai moa mai Australia. Ia, ona. Avele o e whaasawari. Nā mo whatu ia moa. Toi tu tasi e tuase avanoa i ante oe. Aile i o i le taimi e ave i oe i le whale o tangata mātua e whaanofo e sea ai. Ia suanga le vātele ale leota. Le wo mai ma le uso pele ia te au wha moelo. Molo malosi na sa o le lei. E mana tua le awala toi fo i e le whale pe e alu le teri. Awa mea na o meo ngasa pe o le dementia ma meo ngalo fo le. Ngalo ia oele awala na sa woi. Mea mre me tu ele tau whale. Tu le lei ma mafu fau. Ai i tuli manu po whenga taile awala le ao le Alesi Street so o Malesi Street. O mai leo la tala noa. Ale e tau na watu sau whangwai o leo la e so ani leo ma fau fau.
Atalo fatu le tapua inga mamalu fo ia le fionga le saoli ia tuala taua taupa utino male fale tua ia peka male au unanga le tatu marketi le na le vai o le ola sful male tolu Lappington Road 13 tasi tolu Lappington Road na i Otara marketi masani le na wa to nei le valu tau sanga talu na tau mai ia le vai o le ola le au ainga le atou zavea ma le marketi sili le nana umi o lana tautua ua masani ei le atunu e anga i e sulufa i ai i le vai o le ola ma le vai avoka mantua la le vai avoka e tau o tele mo le kanesa po le pala ati po le prostate cancer, breast cancer ngase o tina ia ma le ngase fo i o tama ia maua umai na Sful Maltolo, Lappington Road, Otara. Fatalo fatu fo i lau fiong tuala. Ia me se fo i trainga ia langa aia. Pole sunga fo i le taupau. Tamo le ainga le tai. Fetu lele. Ia male fale tue a Juliana. I le ua mo le lea lua peselenga. Veki koe, se koe mai kasi ale pesele ala ukam. Fe mai a au te tū i fea. E mau te tū i au tafa. Au te tū atu i au tafa se umatale pesele. Ai patalo fatu fo lisi ka tato marketi tua fine ya malia nive male tua fine ya mareta sawanga masani fo le tato tunu i le marketi le na i Manurewa Lewis fo male lua Templeton Place Manurewa Glendon i Manurewa after mo nga wenga leo fatino to inail tato tunu tato se mai la ele le tato marketi lona tolu o lo ta oto i tonu le mo o le taulanga fatau i Mangele Town Center alo ele tasi market ia ma le sunga fo ia faula tane Peter Silver ia ma le uwhenga ruenga mai se fo le sunga le whawhenga ia Reverend Larry Tupai Lever. Ia ma le uwhenga ruenga. O so ma le pito la o lo iai ia le mektalo. Whaingo fiona e maua le whaleoloa le nā Tasi Market. Ia ai tawalunga i o le tātou. Whaleoloa mulimuli ma le marketi mulimuli le nā i Aukilani i Civil Grand Market. Numera Tasi Triangle Road. I Masi. Tama i marketi le nā olo i le pampensini ma le whaleoloa tele le nā. O le Grand Market. Ia, ai mana oe te fia talanoa ia te uma e fia whaasoa. Ia rea wala au maila i le telefoni le ale ia tau sa whea. O lua tasi, lua iwa wha, fitu iwa, lua fitu. O lua tasi, lua iwa wha, fitu iwa, lua fitu. Ia, ona moe leo le avan loa. Tā te wheilua i ai. Ia, ma tu lau vat. Whatalo whabitoa lava le sunga le to ina, le kalesia as fitu. Ia, foi ava, ia po le fionga fo ia tuioti, ma le whale tua, ma le nofualo. Aftai le anga le lei lo mātou ofise le lei aso, taunu o mai ia le Faiva ma le manuia. Lea ua whaa e whanua. Ia le whaata maso ali inga, ale sunga le to ina. Ia malona sā whangota. Ai larka ngaka e mga o se ia. Fresh ia. Po stangata fo i olo o manatu e malanga i sā mboe fia avesa na kulaia. Ia pe malanga e Australia, po Hawaii, po Amerika, e mana o skulaia.
whaafsota I mai le atou sa vea. Ioi. E se vole nā tina e ua uanga I ai. O mea wa whangota. Ma Faiva I le ngā tei whale. Ia ua ma wa adua ai. Ia manisi fo I o tamari. Ia whapea fo I le sunga le toina. Ia. Ai fia tau sami la I se I a fresh aso uma taimi uma wala au le atou. Ia. Le whapea e wakufua a ea. E le kau le ia. Ia pia ka moitson. Ole makua loko alofa le lide o sa vea ma lima fua iwa o lele la kufa fuanga e le ai sa li. E kufa le mane a e fua le price I le size o le. O wa ele ini te mai o lo iai. E maua te mai a pia whai te mana. Whai sau te mai po sa I a fo lele a. Ai illegal uma size so ia. Ta numero na pa nofo me fo fawor la sui fo isa woso te alu ma ave Samoa o le to eveni maso mani me fo le vaku ia o le kula ia le me chile pin to atumu le mo le pusa ia se lauta la mo fo le pusa ia lo se lauta la fa so solo fa pena al ta numero na pa fa te na oi. Ia, a wai le mwhana misi. O lua tasi lua iwa wha, fitu iwa lua fitu. Ia, atu le whaambalo I le autustusi, hafti tele. E mai, alo sei losa, a fe ia oe rosa. Ia, vapena foi, pa mai te fia loli tu a inga oia. O le ia lava le tele na saunei, o le snapper, o le kauai. Ia, whapena fo I le... Ia, ai pe o le tele na nao le ia leo lo. Snapper, ma le kauai. Ia, ai mana o mea fo le... Te mana o e tasi ale tu ai ngai e tu ui laupus. Pe whelamran wai. Ia, whapena le whingo le mea. O ne ngano, o na ua tātou wanga I foi, o kako o le vai o le ola, kako o me o pusai, o I whango kanga le mere o I kako. E whapena, leo wingo le soi fuanga nei, tātou te a ngai e sila ma, wawa ai I ati na e tā ua. Ia re ngata la I le ati na e o le whainga Faiva, o le I ai whatau e mo ele tupe, ai o le whelesi fo I o le tau sami, ia so uma e foua le ai ia na le atalo fatu ia il Gardenia Cornfeld from I need one please e tu mai lava I lunga inale numero I contacted to wai ole o lua tasi Gardenia lua iwa fa fitu iwa lua fitu o lua tasi lua iwa fa fitu iwa lua fitu from ia Oi lea. O Tini Dean, talo falava malo, se fumaria. Oi lea, J.J. John, talo fai, J.J. John. Ua fia fula lo mangifi I se mema sau. Ia lelei. O isi e whatalo whamai le tātou. Au tātou ieila le vaenga lea. O se losa, o le numero le nā, o lua tasi, lua iwa whawhi, tu iwa lua fitu, pe a whai e te mana o I sau vai. Pe e te mana o I sau pusa, I a fo lea. Ia, ave whamea lofa, e po se oso foi, po se sau moria. Ala tātou o e tale pese lea ma wha mawai atu e fo I le tātou o tunu. Ma alofa anga mori po o le fionga ia teito taloto taleni. Ia le foi la to e fio mai. Talo fae. Whawhitai li teito tautua tunu. Ia lo sui e le sema ma whalangolango ma apa atu I o tau au. Ia pa e le taimi au sangi ai ia le au whainga luenga. O te whatalo whatuai ma mori alo whatu I le whionga ia tuala tau wā tau pa utino, te leingalanga aia, tau pa u whetu lele,
faletua ia Juliana, le faletua ia Peka. Ia o tātou uso uma matua whawhine i le malai whungone i nai o tara, e whio ai le saole i a tuala tau a taupa utino, le pese na mori mana o mai i ai i le talainga langa aia. Ia si au mana meo Juliana, te tui au tawhai lelei, tau anu ngā tuai. Ia, male ngā ruenga fōi, male au nanga le atou sivea i le so, tai au, tātou whiloa i le tā o le tu lai whā i le Gagaifo Faiva o Samoa. Male porkalame, o le malu i whale male whaletua ia e mele palamo. Pangalo se awauna i le dei aso, tātou whiloa i le aso tai au. Sei fua mai e mele.